thap long letik ni tum sang se pu di phu of college along Charlie Osomara tum kachesong toko lang so FP shop ahem phu sikari terang rarapan ki pinang jasang panglim pichok Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Tirona Hinpen Kauri Pathar Police Station along Chitimalan Kironda Kardom pinya daba Abirta long pen Elisa Mijerbon Kilingpi Nonar Jake Tha Birtang Ton pen KAC tumpen pinyar ni anta Diphu Government College along amen ka thap akisunga buthak ki thirti basai ke klem pi thek theda jok luga charli Osomara tum aning kanwangta luga charli chibinang kokpen ka chesongna aning kanwang asonsi pining le thota me Diphu Government College along ongdung charli Osomara tum men che thabdun long wangala la sojoine kiram tang chiti ni phain koyarni TDC first semester charli Osomara tum college thengno along amat ka chesonga sai kedeng patu pon la so hut kes e thang sing pen simion ro tum ta chitodun si luga charli Osomara tum phan amen ke thap aphai pa ongnang ji la pen science block pathinang ji pusi ke hang padu pon ka chesong hut kes MI phu thang sing timung kaning ja tengke aning kanwang ta DGC long amen ka thap apor lote lu charli Osomara tum ka chesong nang vera puthak matha dan lote therak ni la pen chijin so ta mi bonda side of JC chesong nang kok tutilo athe KAC tum non pu anta DGC long ithir prong asai kedeng ka videra pon la pen DGC long amen ka thabalam ki ke patu ber ke KAC tum kiun eng the ka chapaklang lo pusi inji ko Pangsa institute pangsa kami senji khani tum jumuri polo la pen project pen permanent solution ki wanji buni tum karbilo chole song pen athe aning kan wang ke ini tum asu marhan ka song long kam ki wan mani tum chitin chotu alang tum chi song lo che song pama lo tum chali pama non talang dam tame ni phai in ko rap tipen dak 6 semester tum final exam chengpo oi fit tame TDC part 1 tum asap sup admission kasih sak do ko jong ni sai jok je chi song onong ko dasi tum Karbia sumar tum chi song do chi song pama matin lo tong chali pama hala bang li tum thadam lek dang di dasi dili kaning ji pun tum li tum education in charge EM li tum jaga song inti tame dak asap so important tum chetha important tum chetha la pen Diphu Government College akisung ko pima ko sonma ko na pesila pangso kisung kile ma pusi alaman ke bini dak khana kani nangko atheta seat capacity alam lo athini tum seat capacity first advancement da hang dam lo je councilung sitami tum memorandum mi thandam 1.5 months ke par lo mane 2 months kitling thulon atame non ta non admission chim bom first year ta admission process dang elo anke non merit list TDC person to men plan was men on anta reply we mati nasi students mangke ani lo jab lo amat ini nang ko kolas tum bank students arase ni tum si jab nang ko basi tum student union tum ta lada bujai do lo je mane tum pressure period basi tum ki council ko long sin pressure kidan ne kelimati Diphu Gov College along ke inglong aso tumsi ongdungang hoy chirai long nangchi athe ladak Diphu Gov College along jongsi inglong aso tum ki charli abar sai long tum de bulote ladak Diphu Gov College do seta inglong aso tum phan thangnak alia vidat to puta thangsing ti mumpen je pontu Halapu Diphu Government College Principal Dr. Nirab Kumar Sharma phan phirangke karjahut ke thana tengke Diphu Government College along TDC first semester along string ke thom pangru pet inghoi pharot trok pet sida phaning koi rapho an papat ponsi kadu kabe pharot trok sira hokep echari Osomara tuma phan amen thap la anchot kali non phaning koi rapho ke pabat thujia phanta thedungang ring dolang la soteng pulote kadu kabe bang pharo sir cap Charlie Osomara tuma phan TDC first semester along amen thap longpo Nitum ke Racharia songatum nang kapin karating si kaduka via site me klembom. La si Racharia songatum jongsi kaduka via phanta amen thapon etnang ji pulote nitum ke thangalama re pusi principal NK Sarma ninjipo. And I have come to know, I told my union body also, college union, they went there and they negotiated and apprised of the fact that already the admission list is hanged. It is given in our college website also, and at the last of the list it is very clearly written that we have given the merit list on the increment of 25% as given by the government.
And after a meeting with my admission committee in the college, I convinced my all teachers somehow after lots of deliberations that another 25% increment be given by the government, and we shall give another 25% increase. So it will be, now the present situation is we have 600 seats, increase of 25% by the government as per direction, it will be 750 list is already there. So if another 25% approval comes from the government, which I have already written to the government, I have apprised the CEM also, I apprised the Education Minister also, Director of Higher Education also, Principal Secretary of Higher Education also. If the approval comes immediately, then definitely another 150 seat will increase. So it will become 900. Dipu Government College along Thanbang Kadure Penchenglok, Kaprek Akenang Jia Putak, Amen Kitabasai, Bangcheng Jia Prang, Nilimet Hamat, CM Tiliram Rong Hapan, Pinpuralo, Bajildam. Laso Hud KACCM Tiliram Rong Hangpen, Langpon Popusi, Lamchak Manchipidu. Dipu Government College along isi kisung naike kedam tang Paro Kresir Kebra, Troksir Kebra Pianing Kanpen, non anta kimi Thanbang Angkoi, Kipek Abirta. Lasi Dipu Government College ka pamisenji lapen ongdung ke chari oso maratuma phan amen ke thapon tunjia jakong ke dojia phan akimi Thanbang nang toy nang ji lapen classroom amokhata dor pluk nang ji puta Dr. NK Sharma chuni ripadupo. News report long sudaringti Karbianong live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency angkang MS Koilamati Lems ke parlo toko langso FP Shoba Hempu sikari terang rara tumapan sorkar penang kilo additional asang kipipon ang jadim achiklo jon wangta kai kilong vera sang kipipon chodajok rara tum ningkang samsi ke cepaklang toko langso FP Shop ke kedam tang ningkan phalo Kresir Kebra Trokner Kebra Trok ningkan pen nilip chokihala Lems along pensi sang longdun bomlo Bonta apiningkan surhinira krip honingkan pen ke MS Koilamati Lems ki thirthi bajok labangso ningkan pen non anta ladak pensi achiklo jon wangta sang lu bomlo Bonta sikari terang ka chuma thabang ke ration card along sang aphai la pen ridak kai kita tokte si akaprega lualong si amen la pen ridak tokrong ti Rara tumapan sang ki pia huta arona teng pen pipon pesi plastika tin pensi inudalong lin pholong vek nang jisita pipon peda ti Alang like kedam tangan ingkan lockdown na porahut esekta additional asang ke rada tumapan ron rei lapen piningan ingkan lockdown hut sedani ron ponte. Bang solam kia putak ahok pedalam ke longjia phanpura MS Koilamati Lems akong chunbang Mohon Singh Terona phan karjua hut alang linang kapachini to natengke sikari terang aphan ke achiklo jon wangta rada tumapan ron noipu general asang lapen additional asang ta Lems pen ke paliverlo. Lapen lubom lup ang teke cash memo lapen chalanta du pusi klardak pen pachini po 2001 na ningkan pe na bangke mi cheklo pe na bangke additional lapen regular sang do cheklo yon long batahini te kewang do lapen sonda taxi kewang ateng pensi FCI long pen dak nang kelo teng bangke dili cheklo yon wang sitame nili ke malo record ta do kwana kon kialang ke long nang ja teng pen ke cheklo yon long batahini ni ke nili tum non Agosto an mang nili tum pi isu tang lo September sang bangke nili tum additional bangke pi gela sta regular bangke tumi long pen alang le pan isu ke alo ada kita Agosto cheklo bangke nili tum cheron long le lang ko ma office pen tani tum circular avelang kita Tapi ni dia kalau aku ni tu umpan BDS pen cerono itu lo, langsung pen di sini pen kita tang penibaran ni pen ini tu Agosto Farman additional bangke ni tu sesi cerona. Apong rara tumapan amig ring lor pen kachong tuyo putak cicak to rintisi tuko langso FP shop ke parlo ke doan card ke dwara jaseme tuko langso kumol hanse himay hanse nokbe hanse la pen thom sing tiarong rara tu batahini ke thom sigari terang aphan ahokalam kachini japan karjudam bom kita alang li ke chokche kachekrong kredera joini kedam tang chiti ni phai inquiry ni bangke sarpimar abutung la pen rong asar gangbura tun sarthe terang khoya teron sinatoning ti samsing hanse hun hanse la pen lukiram hanse anparta bang pharoso sera ratung tuko langso FP shoba hempu sigari terang aphan arpu pen pasun vek nang chipura KAC Food and Civil Supplies Icom EM Rajuti Sopen KACCM tuliram rong hang atuma phan prabjin pen radasang kachopang lima sailang no puthak tarlip sedak nang jila pen jongsi insai sedet pulote rathur pak pen radatum ke long nang japteng long letik kachesong asai ding ponang kok pupusi aningi punga radatum pen pherang ke atuma thengno lam theje paklang ponti तो माने
sang problem bang lo mane sarkar pe nangi pige chiklo jon batai ni pu lo sitame nili tum kacho deng run long ke chiklo yon pen batai siwe lasi labang so sang ke cho deng dun ma hutta mane kupia sang bang tong nangai pilo ne la ting pe nang teng dun po lin kep tong dolo ne lin trok tong dolo ne lan vet lo nili tum phan ke chiklo yon pe matai ipong vet manang tum hanan chiklo yon pen ipong vet ente nang tum FP shop amen son nili tuma episode amen ge sikari terang te nang tum komentu pe no nang tum labang so sang chiklo yon pen ipong vet ke long ka la so bang ke nilita la yon chiklo yon pen iti vet ke long ke pinian da menang tum la chiklo yon pen tipti vet di ke long pini anda la son jalo chiklo yon pen iti vet lo ke lo bo dang sangron lo tang hopote ni da chenen po bang na kung mai nang lo dun hopote chiban na puan vet velo ke suhita chimari nang nilang la karlong hai ta he da itip tinilo nang tuma kar chiban ik etha bo manili da che pon lo nan putar long ke long nilang la so kar na kipelang ni tum pha idong mai klem ni he chini de del he la ke tamino anta na kipelang la so karta suhita chimari kang nang ni tuma ki mitum ke chimari kang nang map sta chimari kada bandom kende sama aban tumang ke cemari kang kubo astame hala kardlong bangi susi ta hala kumta Koilamati pen Samson inti la pen chuki hala pen sonjit ko Karbiang Long Life Duar Amla constituency APHLC Ratcharia song hin pen Monsa malam dona long close 2.3 inghoi kep ke che so tuma phan tuwar ke thopi det ke dengun e la pen la song denga bang apor ke doi sek paprai dak nangji kali pulote arona teng pen ing tangkring ka che song asai deng ponji pusi pangdak pon Perangkia mailong APHLC song japo habing ti pen kanije pala tengke hilik ora song tu monsam la pen kaching thura parman monsam lamdon ka chetoke mesen lo la sikurwang thu pajir ponlo bonta la bangso lamdon 2.3 ang kungalong ke chia so tuma phanta MSC election hut inghoi kep an ka pathur long je phan tuwar ke thopi plot abangke kebang jilangar ni khaiso khaibarim jasemet kar biara tuma phan ka pheri memyang thek dobino la sinona por ke doisek la bangsoang deng abangke prapchin pen paprai nangji la pen inghoi ke ba khai tina tuma phan tuwar ke thopia bangke mentuneta APHLC song tum pen ke chekroi dunun e pusi phirangke mailong chepaklang pon Phirangke mailong duar amla APHLC song tum monsam lam dona puthak lam theke chepaklang alam the klardak pen kachini ja phan arjusina kedang tang ni phai phiar ni song throk sima song la pen India Golf lapen Assam Golf angbong kacetok monsam alamdon labang ini tum monsam ubang ini tum cedong lo lapen lapuan lo ini tum cedong nun labang so lamdon itu tolong sedake isi kaphere mimi mate khayapan kana hoketin nei angdeng ini tum dak theklong angdeng lah lo close 2.3 माने लादा के पूरा सोनो सीट कैप मते सीट कैप के ओपन फॉर ऑल पुसे लादा के तो लापेला बांसो सीट कैप ओपन फॉर ऑल पोलों के निलितुम असप्ता चिदोंगुन थेके आथे के बाहेनो इलितुम लाबांसो आलम री के लाके शिक्षिदुल आलम री लादा के रिजर्वेशन आलम बांदे Ladake pirthe warsa tele tum inglong sokhe permanent vet puse shikshidu lalong paragraph 20 long da pulo lake tribal area lapen ladak komase vote jolong ma mase contest long ma ladak paragraph 2.7 long se klardak pen katok ta dulu lase non labangsu shikshidu ke pat Dongkamukam pen Vicky Bay Karbiang Long Life India Prime Minister Narendra Modi ningkan troksi ke praisi arta ke chokarni pen pacheton ponsi Mahamaya constituency ke parlopon Kauri Pathar LP School polling station along kedam tang chitini phai inquiry ni KACM lunsing terona hin pen radaphan chitimalan kerona sai dengpon Labang su chitimalan kerona mailong KACM lunsing teron pen radaphan ke than pona tengke kedam tang Congress sarkar ningkan krip ho kachari hut kaching thura sayawe sita non BJP sarkar ke bang pen Karbiang Long angkang kaching thura sai penang an claim pondo
non ke karbiang long along ta airport po lapen modi sarkar ke kidu kela garara tuma phan kanghon kera ba scheme pen tame ason kaching thura sai nang pi bomlo la sirara tum nang hudun te det nang ji kapre ka song tum nang ke than tha balam ke kroidun thap nang ne lapen mang hudun nang ne pusi labang so mai long kachetong dunarara tuma phan than pachini pom kedam tang apor hud heme pima te video pension scheme document ka vedet ke long dun de bang phia tuma phan an amina jongjong a hin pen kadu ka ve bang pharoi sierara tuma phan pharu photang ka pajir pon bang so chiti malan ke rona mai long congress pen SDC song claim bang atum don krip horat BJP long chipa oklu years kecok 71 year muri dise laso hongo kuri pelai haji ami বিভিন্ন local committee ami program bela khatot loisu haji dukhia raijor karone yatu manela musuri gero hotan itu kipi pon khatolo apel lata especially ke bang bangela hello ini jol jibon mission amok hata rong aju claim bom lo hasil hai amok nota rong asor lo claim pami ma claim ma aso contractor tan bang rap kesin lahai ta inquiry padolo lapente rong asor pantanil company bangke musuri jitu musuri da PNRD department kan kita non ke bang GMC election a hut pusudame anso se cherap che topen nangli tuma kaching hon pen niliphan ke bang GMC election a huta nang pahai dun po pusi emlun sing teron pen kauri pathar police station arara tuma phan chuni report denarong pen bikrom teron karbiano live tangte pinya daba birta ke lapon sikang toniklo